Yeah, amajiga kubatanzi nasomdika bitch cyo hanzi kimwe cyahajya gipanze sanga madame niho yantanzi tungiye cyamfashe white kutriku ya fashion madame bibone yavuze amakofi yandashe yeah nasanze ntekereza kuntera kofi nkitegereza bega ne biki ko wiboneza masuka mengo ni mubereza yeah hari ndetse nane fisikare muri pare kare ngisara ndabatere amabara shishikara ntibihare baba nigga ntibasara dardare kumakani rapide hubutsa rev nigga. Yes, another beautiful day, ladies and gentlemen. The bwoy kazi uri kuradukurikirana right now kuri Isanamu TV online. I go by the name of Chibrel. The bwoy kazi muri exclusive ugiye kubana n'umwe mu barapper n'umwe mu bari muri competition ya nanje ndaririmba yitwa Genge Arnaud. Niwe turi kumwe muri exclusive. Welcome my brother. Thanks bro. Umeze neza. Thanks ndashima. Itari mike tubonanye tu. Yeah. Well, kuba kubonye muri competition agarutse kubera media tour y'indirimbo yiwe yasohoye indirimbo yitwa Enjoy. Well, hari abari maybe batari bazi ko umaze gusohora indirimbo so far umuzifise indirimbo zingahe ku batari babizi ya ku bafans banje canke ku basanzwe bakurikirana umuziki bakurikirana cyane bageze cumbona muri competition ya nanje ndaririmba navuga ko indirimbo zibiri ku mbuga ngurukana bumenyi sana ku rubuga rwa YouTube nk'ishashe yo hari ama platform itaragera ko mugana nayo nyene vuba murayironka. Enjoy. Wow. Reka imbere yuko tujya ku ndirimbo yawe tuvugane bya nanje ndaririmba competition yari imeze gute by the way. Nanje ndaririmba ni competition nakunze cyane ni nimwe nayo maze kuba competa mu competition atandukanye mais ni competition vraiment yangize undi muntu kubona rindi ni competition yangiriye akamaro uretse nabajya batwaye ama prix bajya nabonye bube birafise cyo yamariye cyane mugana jewe mu gihe nayibayemo kabisa arico byamariye cyane kandi narabishimye gose nko muri imvyo y'umurundi kubona hari abantu biyumvira kuri talent dufise ngaha mu Burundi bavuga ati mbe tuzizamure gute tubikore gute bega je ubwanje byampaye gukira ku buryo naho noronka mu financier cyangwa nkaronka indi moye shobora gutambariza n'abandi. Wow. Kubutaronsa amahirwe yo gutsinda ku wa mbere cyane muri bake batatu bambere hari icyo bivuze kuri gaciye ubwenge yawe? No. Bon, icambere mpamvu novuga ati ko atakintu bivuze kinini cyane nuko buri muntu wese abafise igihe cye. Ahubwo gusa je wico novuga ko binyigisha bima bidi. Nkavuga ati reka nkore kurusha bajya bandi bashoboye gupasa nanje kwini incuro nzoze ndifa kurushaho. Yego. Ugerageze kuraba competition ukuntu yari imeze fizzo yaramuhaye isaha yari yambaye bivaye n'ukuntu yaririmbye yakubise rap iteye ubwoba ladies and gentlemen. Ndashaka abariko baraturaba nibumve ko mvuze rap iteye ubwoba nibatahure exactement ndashaka ducishirizamo irya rap wakubise muri demi finale ukuntu waririmbye yo. Yeah. Nimumvega ati ibintu maze imisi niyumvira nimumvega ati ibintu by'amabituma ndira nimumvega ati by'amabituma mbakatira nimumvega ati by'amabituma mbita bagesera nuko bamwe muri mwe mukunda amahera najya amahera abantu bagasigara nega babaza ko ari mwe muzamamuda bambere imana iriho base reka turabibira imbere bamwe babayeho live z'amacungu abandi nabo babayeho live z'ikizungu amaherezo nuko tusana imisandu guhama ku muhero ducuba imanza na gacungu I can't fuck them I can't play game I can't tell them nigga. Oh my god. Yeah, amajiga kubatanzi nasomdika bitch cyo hanzi kimwe cyahajya gipanze sanga madame niho yantanzi tungiye cyamfashe white kutriku ya fashion madame bibone yavuze amakofi yandashe yeah nasanze ntekereza kuntera kofi nkitegereza bega ne biki ko wiboneza masuka mengo ni mubereza yeah hari ndetse nane fisikare muri pare kare ngisara ndabatere amabara shishikara ntibihare baba nigga ntibasara dardare kumakani rapide hubutsa rev nigga.
man Yeah. ivyo nivyo yadukoreye muri demi finale abantu batandukanye barabonye ko video ko karasirkula ivyo nivyo yaririmbye ladies and gentlemen nimba ukurikirana rap cyangwa nimba uzi umudi wa rap neza uratahura neza icyo yashatse kuturirimbira si punchline n'itego bajana ama haje waririmbye ubwo rurimi ni icyongereza yo harimo icyongereza harimo n'ikirundi kandi nkumvuga life nyine y'ikinegro nyene nk'abantu b'abaraperi murazi ko tutarya umunwa turi ba R&B star nkakubwira ngo wana ndafise igihute ku ngidi akumengo ni kibazo gikomeye cyane twebwe abaraperi turya umunwa kandi kuvuga about nariko mvuga nk'iyo bonye amajiga ku batanzi nasonze kibici cyo hanzi kimwe cahajye gipanze sanga madame niho yantanze twinjiye camfashe white kuciko ya fashion madame abibone yavuze amakofi yandashe nasanze je ntekereza kuntera ikofi nkitegereza mbega ni biki ko wiboreza mu maso ukamengo ni mubereza ari umutama yakunda kunywa inzoga nyinshi cyane kumubonye ku maso aho gati byagufasha igihe kingana gute kwandika iyo ndirimbo nk'umuririmbyi nk'umu-artiste aba azi ko akazi ari ukwandika ego urashaka kugurwa n'ibindi bintu bijyanye n'ubuzima cyangwa iki muga hari ibintu respecta hariho kwandika hariho na repetition kumbure nka jewe repetition ndashaka kuba ngira tuvuge nk'izitandukanye nuko abandi bazigira mezi kabaho mu muziki wawe repetition kwandika nivyo bintu bingenga jewe kweli sigiye kinini byantwaye mugabo harabaye mwanya wo gukosora icyo nashemera urahabwa isana big fizzo utashye muhira bakwakiriye gute kwanza muri family abajama abaki utashye situation yari imeze gute no kugira yuko wari umunezero udasanzwe bajewe navuye ngahadeja bwari bwije azi ko bijya ibintu byaheze bwije narabona ko atamuntu nza kuhasanga ambwira ati byari bimeze guca ati nakubonye narabona ko umenga abantu tuza kubonana kuko buca umujeno wazo umujeno ari ku mwanya nka jewe imbone ko hariho hose canke mbwa bafite abantu ariko barankurikirana me naribaza ko atanu umuntu nza kuronka basaza kumbwira ati nako ndakubanaza kubona iyo uvuye gukora akazi keza ugaca mu barabara ko n'abantu baje bariruka ati yewe ni naka yakoze ibi n'ibi rero hoho naribaza ko atamuza guhura mengeze muri quartier nasanze ko nta mugenzi wanje numwe yigeze aryama tambonye ewana turamurindira abantu bose barabafasha tukutundu dusanzwe ko nese nafise nyene agateam JP nano na create kwidebuya basanzwe bafasha about cover audio niki tugashira hamwe tugakora abo bose bumva baragerageje barandendera mvuze mu bagenzi bega ni mu bagenzi mu kazi je nta bandi bagenzi ngira bimi kurutano uretse abo mu kazi kama ni director tutakuwa wajama kama ni producer tutakuwa wajama kama ni fan napenda muziki tutakuwa wajama ariko ngumuyede no muyede azokishikiyede wewe urumuyede nawe arashobora kuba umufana by the way ari mu gihe aje muri iyo profile y'umufana ndamusha muri list y'abagenzi byavuziki kuri career yawe ni ikintu kimwe mu byagaragaje ko hari impano hari impano cyane cyane mbega novuga ati nko ku bantu bamwe baba basanzwe bumva bakumva bakubona bumva buraririmba bataramenya exactement talent yawe se volume yahe nihe ishaka gushika jewe ku bwanje byarampaye kugaragara mu bantu ko se talent nikimenya amenya ubunye hariyo nk'abantu nk'abasponsor baramafasha kutonda duto ubu bariyongereye naho umuntu ataronka management avuga ati ndatahukamwo mugana n'ama management canke na n'abaspe amakampuni abaki bariko baratubona hano ini talent iri ngahanye ikeneye ubufasha ikeneye gufashwa n'uwo bari gada arabona mugabo je ntibagiye na promise fise cyane mu byo natahanye muri iyo competition exactement none Fizzo inyuma yahagiye avuga ati uri mupiti atsinda adatsinda zo musayininga muri Bantu so far mwaramaze kubonana muravugana après yahajyanye narituye ubuyobozi bwa Bantu boy cyane no ko nakizigenza CEO ari big Fizzo nyene haba mugabo nawe aranyadohesa kwa manager ari Western nawe narambwiye ati ikibazo ibintu by'iwawe birahari biko biratunganywa ati gusa ni question ya time no kuronka umwanya mwiza wo kubikora yego
hama vraiment ndaze kuri information bampaye nanje ko twavuganye ndabona ko hari ibintu biri mu nzira tu bisaba kwitegurira ko kwakira iji nka je urabibona ko si ikintu cyose izori fire yaga kandi barabemereye n'indirimbo muri Bantu bwoy baramaze kuja kubikora ewana jewe novuga ko competition yafuye gurya musi wa final umunsi wa mbere nari ndi muri Bantu bwoy kandi bambabare ko narabazindukiye ariko bavuga ngo umufa w'imbwa umwebwa ugishushe ubu n'umugani waciwe n'abarundi okay indirimbo uramaze kuyiririmba rero hariya nashyizemo ama voice ubu haracyasigaye ibintu byo mixage na mastering mais bientôt ndisuye ko bizosohoka ndibaza namwe muzoba informer tugaruke kandi nko kubumvisha igikorwa gishasha kandi ko murazi ko biga byose isanamu itahaba isanamu TV twebwe he twoba dushitse kuri ibintu can't wait kumva iyo ndirimbo wakore muri Bantu bwoy dusir kandi Big Fizzo yaramaze kuyumviriza avuga ati uyu muji man arabizi kabisa umwanya wafashe uri kuraririmba enjoy wayiteguye umwanya gute wayiteguye muri competition cyangwa yari maze igihe kinini enjoy ni audio nasohoye avant ko competition sinayisohoye avant ko competition ni audio naririmbye ya competition iri mu kuba ni kuvuga ko ni support na ronse hama ndagenda ndakora n'indirimbo yasanzwe musanze yanditse mugabo yanditse kunda gusama indirimbo ziteguye zanditse nanditse kuva kera vraiment umeze neza mu freestyle thanks no mu ndirimbo rero naho ndamera neza ugerageje kumviriza enjoy indirimbo yanditswe neza waragerageje kuririmba neza washatse gushikana message yagute ku bafana enjoy ni kuvuga yuko niryoherwa ubuzima bwawe ryoherwa ukubayeho ntureke kuryoherwa ubuzima bwawe ngo nuko ngo waciye igihumbi hari waciye miliyoni ahubwo ryoherwa ico gihumbi wo waciye wumve ko ahubwo niba kiryoherwa ejo uzoshaka kuronka n'izo 2 millions ne 3 millions yani ni kuvuga ko kuryoherwa ukubayeho mu bisanzwe harimo ashaka kumva enjoy akibaza ngo kubimborerwa ngo nashaka kubwira abantu ngo bimborerwa ngo muryoherwa nako na clip ariko nako kuryoherwa donc yari message yo kubwira abantu turyoherwa ukubayeho ati benshi bifuza kuba abamanya benshi bifuza kuba abantu runaka no ugasanga mu buzima babayeho ntibabiryohererwa rero numwanya mwiza wo gufata uryohererwa muri iyo misi kuko ntuzi kuzopfa nyimbura umukene ntuzi kuzopfura umukene nyene nyimbura umutunzi ntuzi kuva kuva umutunzi cyane ntuzi kuzopfa kuri uri umukene usanga upfuye umutunzi cyangwa uri umutunzi upfuye umukene ntuzi future yawe so ryohererwa ivyo ubayemwo kubona bibayemwo uko ejo ushobora kuba umutunzi ukacofa tugugurira hajya ibaji cyangwa uri umukene ugasanga upfuye ugira muri V8 byose birashoboka. Yes, and by the way nimba utarayira indirimbo yo kuri YouTube ni kuri GP official ugende yabira indirimbo yitwa Enjoy kabisa Instant kuri YouTube kabisa abantu barenga kuri ni step nziza cyane kandi hari ikintu je nakunze kuba warakoze video uri muri bintu tangura amugakora video ni ikintu gikomeye cyane harabamufashije uburyo kugira ngo ukore ibyo video ego hariyo amafashije mu buryo hayabafashije kuri côté technique hariyo nabandi bafashije mbega navuga ati kwitanga ubwabo kuko nta muntu novuga ngo nahenze ya déplacer kamera cyangwa yakoze kiniki yabaye support bagi batanga support umuntu wese yitanga watatanze amahera yatanze ngubuziyo muga principalement ndashobora gushimira Nico Junior niwe from USA from New York yarambaye hafi mujya ndirimbo mbere ni nawe yatanze n'amahera ya audio tumukomere n'amashahari garawe nariyo yes ndashimira Nico Junior ndashimira na Mr Izai nawe nesenzo ari mu gihugu nyene ca America senzo ari mu director ndatumire n'abarinzi b'abarundi kumurondera samba korane nawe urana gikorwa twakoranye atari gikorwa kibayabaye cyane yarakoze umuti vraiment nawe nyene yubahwe ndabashimira cyane ndashimira Mr Yave nawe nyene ariko aragerageza gutunganya ibikorwa byanje bije ku media niki nawe ariko aramfasha ndashimira n'umufano wari we wese ariko arangira partage wagize like wagize tutibagira cyane gushimira isanamu nari kubihereza ko mugabo reka tubivuge naho twe birimba umunsi wose birakwiye vraiment yeah
ama umaze kuronka abantu bangana kugira bamaze kwiraba ibyo ndirimbo ikintu wari expecting ko gishobora kuba no mu bisanzwe jewe abona nisanzwe ufise ama views nisanzwe ufise ku ndirimbo nahorana bari bake cyane kuri ayo ma views mbona mfise ubunye ariko ibikorwa bive narabandanije nkora ndaja muri ma competition ndagerageza kurondera abantu n'abandi byo dusho kumenyana ugirane basho guta bon hajya kugira abantu kubona post y'umuntu umuntu mukura gupostinze wagusoya wahuza akantu naho kaba kabayabaye karaduza abantu bashaka kumenya ico kintu ndatumira n'abasaza badukuriye vraiment baradufasha kwico kintu support mu kudusha kuri story cyangwa statut n'ibindi bintu nk'ivyo birafasha cyane ujya mufana wewe nawo kukurikirana uko umuziki to turagwanira twebwe ngaha mu Burundi si umuziki w'umuntu umwe oya si terambere ry'umuntu umwe dukeneye ngaha mu Burundi dukeneye terambere ry'umuziki mu rusangi ego apana kuvuga ngo nkumire naka oya reka twumve ko hari umuziki Burundi uri kwatera imbere twese tuko turatera imbere nko tubibona muri bihugu by'u Rwanda hehe yes so nkuko batazi GP aririmba style zingana kugenda kuzigira rap enjoy kabara bararirimze gato yes ushoboye kuririmba like na style zingana mu bisanzwe jewe ndi umuntu yarimwe mbega no muri life y'umuziki narimwe polyvalent tuvuga begro natanguye kuririmba ndirimba style imwe ya hip hop tugiye c'était en 2013 kandi vraiment niyo style numva ko noririmba kandi numva ko nshoboye ko twashama inguvu esthétique niki tukabirondera mais uko nagenda kamirika muri rap muri hip hop niko nagenda menya n'izindi style ndashobora ndamenya R&B ndamenya reggaeton novuga en général nk'izo shaka kuririmba reggaeton numva ku y'amadenso nkarimba R&B haba kuri afrobeat muri slow muri inde nkarimba na rap kuri beat uvuzanye ikintu cha beat sinumva style nto kuririmbiraho nazimwe zikizuru zande apana amapiano hari umudiho w'ikizuru wa nyawe ukamiriza wumva utumva na rythme umva ari abari ngorane gusa muga ndagerageza kabisa nkawugira mbega numva ati n'izi style turagerageza kuziga gusa dushaka kugira muri bonne gouvernance cyo kugira management cyo kuyunganya mwiza wiyaguye yo kuririmba mbega ujya mwaya twatuja gukora utundi tuntu ugira turonka gahumbi dushobora kubushira mu mwaya dukora tugira repetition twiga andi ma style akomakomeye tuga kuba basenyendio tukaja ku marigime by'umuzirimbyi nyene barabibona ko twe n'ingaburo nyinshi cyangwa two turanajya stajanye na n'ingi umurinzi bakwiye kurya exactly ubu muri iki gihe uri muri career neza na neza warafashe inzira uri kuragenda abantu bafate ko GP now angu urugendo support yo okay after enjoy kitegi n'ibintu byari after enjoy mu bisanzwe ritme ko nayo ndayipanga nuko twoza turagira kuri demo habagishasha abafanzi bacu miko muradukurikirana ntimuzomvuge ngo JP abadesevye cyangwa yagize ente ico no bemera cyo audio yo kumeza birabiri ndayibemereye ariko clip of course bizoshika ibe muga anatanda nka JP niko ndakora nsaba sponsor baziko n'aba sponsor nabo nyene ntibizegwa cyane hari time usanga umuntu yakubwira ati wana ti brother yo two Marekani umwezi birendeka fo umurundi akacaro nka presence nayo ko cyakora umuti bagahana nyimba ari nako no musakozi reka nakayikore anatanda ko muririmbira nk'amasezerano kumbura no amasezerano iyo micango nazo kizaza gaza turakora amakolabo aye reka ducishe rero ducishizemo enjoy yeah international badman killer jenda bura we don't pants killer niko dunya na kozumuti listen to this melody enjoy your life because you love your life, enjoy your life because you love your life, Oh my god, thank you so much GP. Wakoze cyane bita ubutumire bwacu mu Sanamu TV online twifurize amahirwe menshi n'indirimbo zandanye ishikira abantu benshi.
Yeah, message notanga haba bwa mbere ku bafana nuko batumirira kudusapotinga kudukurikirana ku mbuga zacu. YouTube ni JIP official, Instagram ni JIP official, Facebook page ni JIP official nyene. Mwandaye mudukurikirana cyane hose ibikorwa birahari kumbure na za Amazon, Spotify muziko ziraza byose biko biraza kumbure mu yindi minsi bazoshobora kubibona bashobora kubigaragariza hama. Ndafise indi message notanga nko ku makampuni. Turabona amakampuni menshi ngaha mu gihugu cyacu Burundi atareka supportinga ama talent. Two tubona nk'iya zazindi nyene Brarudi ukabona ni ya indi nyene tutumire niza Savonoro zande bashoboye kugira sana leta yo muvyeyi wa twese ishoboye kudushigikira cyane muri uwo muziki. No kuba sponsor ama diaspora namwe turabatumiye kudukurikirana mudushigikire mu bikorwa ni ibintu bisaba uburyo bwinshi umuziki ni ikintu kinini gisaba amahera menshi bisaba ko mudukurikirana cyane. Yeah. Thank you so much GP for coming. Turagushimiye cyane twifurize all the best mu byo ugiye gukora byose so. Yeah, thanks. Yo wakoze cyane kwita ubutumire bwacu. Namwe mwakoze cyane kunyumvira ko kumbure neje niyo mwantuma ko nzoba ndi on. Yes. Wakoze cyane nawe kuraba ikiganiro cyacu kuri Isanamu TV online. Ndagushimira cyane Twitch bro. Nimutaragira subscribe please guys bikore for the love. Hama usangiza abantu ikiganiro baziba muri GP cyangwa gacibwenge Arnaud yari muri nayanditse competition tukaba twari muri exclusive. Until next time, we sign out.